روج لتاخه که هجار نشینا باشور افریقای دچاوبا دهنا تیرژ نوین گرم سار دبن به صدان کس ده تاریکی و ناف سرمایه ده بجهده هیله صوت منی گرام بویا حکومت نکاره وک جاران الکتریکی دابین بکه لو ما روزانه زیده نه دمجمران الکتریک تقود کرن دنا و مالا کم دهاتو هوایا سارده مومجی گلگی تیم بکارانین وینه مزن به وی آواییه ام دوی زوستانا پیش ده روبروی کریزه که مزن الکتریکی دبن سدم گرانبونا سودمانیه گوها دکه حکومت نچار ببه روزانه بکیمانی 4 حتی 6000 مگاوات الکتریکی کمتر برهم بینه شاه جاده باجار کولومبو یا پایتخت سریلانکایه ده آسیا و هری کم اتومبیل نسر سدم گرانبونا بنزینه لورا ناپرانیا خلکیه ده چونو هاتنه ده ترین و ترام بکاردینه روش لسریلانکای گلکی خرابه بنزین گرام بویا و باندور لجیانا میا روزانه کریه گرامبونا بنزینه بهای کلوپلان جیزه ده کریه لسان پدروی آرژانتینه لامریکای باشور به صدان شوفرن اتومبیلن بار هلگر ریک سرکیا باجر گردن او لدیجی گران بونا مازوته کتنه گرفه donde vamos a cargar hay sobreprecios مازوت لویزگان کم بوه یا هیا جی بهای و گرام بوه ام چه عادی کارم بیو بهای بلند کار بکن گرانیا سوتمنی و انفلاسیونی بلیتا فروکیان لامریکای برێژە ji sedê sî girantir kirî. İdareya Biden rûbirûyê rewşeke dijwar bûye. 9000 palavgehên petrolê hene ku benzînê berhem tînin. Divê em li gel kompanyayên petrolê kar bo zêdekirina palavgehan bikin. Lê hevdem nabe em dest ji gera bi peyê enerjiya paqij de berdin. Li İmarat bilindbûna bihayê benzînê bi rêja ji sedê pênc bi karanîna otomobîlan kêm kiriye û karê deliverî zêde kiriye. Bihayê sotemeniyê li cîhanê bilind bûye. Gelek sedem hene. Li êrişa leşkeriya Rusyayê bo ser Ukraynayê wekiya serekî tê dîtin. Bihayê yek bermîl petrola Brent di çileya sala 2022 de wate mehek berî derketina şerê Ukraynayê nêzîkî $85 bû. Di meha Adarê de bû $116. Niha nêzîkî $110. Bihayê galonek benzîn ku dike 4 litre berî şerê Ukraynayê nêzîkî $3.25 bû. Di Adarê de bo zêdeyî $4.30 bilind bû. Niha nêzîkî $4. Bandora şerê Ukraynayê bo ser bihayê petrol û gazê ve digere bihêziya berhemê petrol û gaza Rusya û torên veguhestina wan herdukanan bo Ewropa û cîhanê. Beşa zêdeya samanê petrol û gaza Rusyayê li Bakurê ve ye. Beriya toreka mezin û berfireh aboriyan, petrol û gaza xwe dişîne Ewropa, Asyaya Navîn û Asyaya Dûr. Berîşer Rusyayê salane zêdeyî 105 milyar metre sêca gaz û nêzîkî 18 milyar metre sêca gaza şil bo Ewropayê dişand û ji sedê çilê pêdiviyên wê dabîn dikir. Hemû ew şêst xulekên germaya navpiraniya malên Ewropayê 24 xulekên wê bi gaza Rûsî dihat dabînkirin. Li Ewropayê di bersiva êrişa serbaziya Rusyayê bo ser Ukraynayê de cezayên li ser wî welatî girantir kirin. Rusya jî di meha hezîrana îsal de henardeya gaza xwe bo Almanyayê û beşên dinên Ewropayê bi rêje ji sedê şêst kêm kiriye. Êdî Ewropiyan weka salên borî ew qas sotemenî nîne ku kargehên xwe bixebitînin û malên xwe gerim bûn.
روش گهشتیه وی آسته گل برلین آلمانیای تانکێکە مەزن ئاگەرمکردنە ئاوێ بێ چێکردن. داکو ددەم ساڵا زڤستانێدا بۆ بەشێک ji malên Berlînê avagerm bêdavînkirin. Das, was gerade passiert, das, was der Krieg in der Ukraine und die شرع أوكرانيا كريزا سوتمانية لبيهات أو جيفيري مدك بلزبن وبلزجيني غافان بافيجن دفي أم دابين كرنا إنرجية دا سربوخبن ولبي إنرجيا باك بقرن Klimaschutz. Ew enerjiya pak ku beşeke zêde Ewropiyan bi armanca nêzîkî çend salên bê destnîşankirine, nayê çaverekirîn ku di van nêzikan de bigihêje encam. Bikaranîna komir wek çavkaniyeke sotemeniye li Ewropayê bi rêja ji sadê 19 bilind bûye. For the EU to do its fair share. Ji bo ku Yekîtiya Ewropayê pabendî rêkeftina keşhewayê ya Parîsê bibe divê heta 2030 dawiyê li bikaranîna komir û heta 2035 jî dawiyê li bikaranîna gazê bîne. Ev armanc heta 2 sal berê niha jî heta astekî guncav bû. Lê niha sîstema enerjiya cîhanê guheriye û planên ku hatine danîn jî êdî li gel rewşa nû ya pêşhatî naguncin. Cîhan ber bi cemsergiriyeke nû vediçe. Rusya û Çînê bi niyeta guherînê destê xwe bo sîstema siyasî û aboriya cîhanê birine. Amerîka û hevpeymanên wê hewla astenkirina wan didin. Destgirtin û dabînkirina çavkaniyên enerjiyê jî dibe şerê mezinê çend deh salên bê yên zilhêzên cîhanê.